Hello, hello. In lâu đâm tlang lem o. Các chân này là cái lỗ lom với cái chỗ hay với chú. Tạ han EFCM hồ là badminton vừa in đâu hình khéo đâu này. Hun ma te po in lâu ngay về dia wang hun ma EFCM hồ là câu chuyện to chú mo. Thì chuan EFCM hồ so thì badminton yang la che ve la chuan in an khel na ma sak ber ning ka ria chu a compound le a hun ma te po ka ron tilang do ani a mu nom tia bang garing hun ma chon ta han yang lai che ve la hian hall lian tak tak te lo om lawa tu nei fi si hall so hall lian ti meng mi pan khom na ata na an ho thin ber ani a concert te pui punni khwa kan man na berani a chuwangin i so mun po so mi hriat a hlo ani kei po hi infiam nuam ti deuh mai gani a ai football ka chol san nuwa badminton te ting hianin hrisel na tan kala khel ve thian ni pasor ho ne na bik takin un khel thina anuamin kan him thei khop mai zanin tlai po ei ka vakal le do na a mun ma te tin nghe lâu đăng làm tổ thế po in sẽ chạm mấy thế nè cái video te à tí ra trăng à tổ khen mi lâu thiệt sạch lệ đòn đi ô kiếm te cả ăn về lâu mò hay vậy kể về lên ngắt hẳn chút là về lệ trước mày đòn đi thiếm lâu ấy sẽ xem na bôi mỗi giọt khác in kể ai mà khan đi trắng đậu xí anh kể lệ đó đi, tôi thiệt sẽ đó nha. EFCM hall, tạ han bazar, chim lắm bằng lốc cậu mà. Agay, lũ na khani ta mà. So làm so panty chạy. Kali mèo con pui và bộ nó con này ya gậy chuồng ăn lụt tám à laya building mas saber hi EFCM pum huap Burma pum huap kan ditong su EFCM president in ani a tuna president na chel me khi thok me khi Reverend Valal Rona ani EFCM biak in te hi compound khata om vek ne karon tilang nge kai nal khop mai hin design po nal EFCM hi adin tu kan ti meng chu founder and president chu Reverend Dr. Ronald Lal Thanliana ani tamo sang về trâu đó đi biết in sọc nan po hiền a cột lốc hi pumong mía in kha ni tamo ta han bazar kan thầy chôn kan po mấy đó này san nuam khop mấy ê president hi work out đấy đó vang về bắt về ô tụi nó mi khácกันpresident na chel me kan ni Reverend Valal Rona ani soi chun zom lấy la hay thì hianin kem pas sung po tinuam khop mai nghe so biak in pani so Emmanuel Presbyterian ania so laya cross anjia samo El Bethel Baptist biak in ani vel ni teng pui biak in amun ma le abiak in te ni
EFCM Evangelical Free Church of Myanmar tinia alaudin tupa chu nachina ka soyang khani tamo adin kum hi sangkha zakwa somnga panga ani hei lungphun The Evangelical Free Church of Myanmar EFCM Golden Jubilee kumsang khazakwa somnga panga kumsang ni le panga ai le chen hi lalpan min pui biakin pia loka hian ti hian EFC Jubilee Hall omani Jubilee ami hall adin kum hi kumsang khazakwa somriat ania ti chuan ai hi holding masale hall lian thani wang hian puipun ni khwa kan man berania zofa te nam sang sang ten teng ka tiang chap char kut te ti chuan concert te poni semo event lian tham chi sang sang a hei kan mang thina ti chuan helai tang hianin TBC kan ti ta han badminton club kha lo dinga adin tu te hi kalau festival ni so mi lo ngai thiam chela adin tu te hi Reverend Bishop Boliana upa biak chuma pu sil chuate ti chuan puming liana vulmoi mo famta teo khan bulan tan aning ka sia ti chuan hunaron kal le deuh leka thang thar jok ten aron hoi hot chhole a ti melody singer di lui ti thiam em satu pulal nun sang ate chuan pu a puya te ami hol kot lokami pusia ma bel chung temo pu a puya ti chuanin midang dang pon om chawang an ming ka khavek thei to lawa chung ho chuan ma lo la in vo in ni thleng hian helai hmuna in fiam kan la om thei ni ti chuan hei hi vengpui local pastor in ania tuna pastor thu hi Reverend Zoramchhani ani ti chuan in apia le chia hi CEC secretary kan ti EFC pumhuapa secretary general secretary quarter ni ta pastor in Reverend Zaithanpuia ta hena thu ni ei EFC hall hi a hun lai ro chuanin hall lian that mai khan ni ta a chung te po tu na chuan ti dang lam ani a tournament po halai hmuna hian voi tam takan lo nei to thina ni so helai hmuna EFC hola badminton senior pubata ni so helai hmuna chuan senior ber hei pu bola thian nu pi ami mai che badminton a chuanin an ni pani hi ai fit zak khop mai lak thei lo pon nei lo turu lu tuk tak an ya ei pi a te helai hmuna EBC minga tournament om chuan lo mana hui nge nian fitamo so an pa so nu nia pi nei ani po hi alain dress lo ni ei UTP nen kan thleng ma dawa UTP po hi helaya abul tan tu nia a thian te pon lo ngai ve ngothang ti hian hol hi sei ve khop mai dung zong po hi lam hi hol sir lampang mar lampang ani tama ti hian kot thum ma hei hi tu man vuak na hei senior vuak na kan ti deuh tama ti chuan a chung chia so
junior B kan ti tom yang chu chuanin so lama pia ber so mai chia nu ho wok na ni tian kot khu ma mani he tuna warming up an bai me ka nge lo ken tran do ni ni lo thil zar don nia hei tun man vok na kot ma saber khan ita OTP le zonon sang an tang ani Zaithanpuia kordum ha hi ania apa nari zonon sang a chuan le lam kordum ha so lo ro puya ania le lam so pa sor chunga hei junior kot ania alai tuna service tur hi usalomi pi salomi ania a partner hi Zaithanpui mal somani tuna vachia kha pi ami Zaithanpui tuna vale che so pu so mani hei ro sura zain tlai chu beng cheng ta daw ni ko chung bera bo hi tuna service so cái này và son nụ lệ làm so vi tây lệ pizza tây thế là mà pizza mi lệ cái này trăng này hey anak lalu hop mai dan wazon sarjara pisel nan thatakan ni kora hu chua ka mai ni lai khata mes kum mes ni ta kan bua kan te mazara ham khop kan hu thai khop mai ole tuna tan chuang thati song khani mai se ka video te tira changa top thleng mi lo thir sa ka wangin ka lo me bye bye ka ole